Man dalla ala khairin falahu ajru fa'ilihi. Siapa orang yang sinutuaki kebagusan, jadi oleh ganjaran orang yang sialako kebagusan. Senegal. Tapi, kutuba destata saaba, ini istiqomah dalam bidang napa? Umpatay laku ni sukali kun malay monono. Itu kan, iban Allah. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun? Ba najiri para kun tahu nyoro orang bagus. Tapi baan kalau pai ka bana tibi, ban better majagetap, ban better sampai paham ban gagetap, ban apa tandi akal. Kabur maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah tu kece tu kana mun sampean kun tahu abenta tapi sampean tak tahu mana lako. Berat ke? Berat. Keng mun sampean jarang kun ngindingakin. Risiko tak pada raja. Mun kadung selamat-selamatan bersabenta. Kenapa? Siapa tak ada ngamal laki, saya bawa ngamal laki. Hari ke? Nyorot daripada sing ngunceng. Tak nyorot risiko raja. Selesai dah rumah. Harus melakukan. Mangkadu gula sampai semakin ni. Tak lakong nyon seporah popong ni ke nak kena YouTuber apolong. Ada kan dari mandiman YouTuber. Omong nak kena YouTuber apolong. Gula ni sampai semakin ing dalam pikiran. Cepon gula dalam pikiran. Engkau ni kudu nyari amal lain selain pidato. Maksud ni kan? Sebab pidato ni jelas pola. Dia habisin. Nasin man nyaman. Keneng nan, orang salam nabi tak bagi. Tak lesor. Jadi jangan gula. Hari acora ada kenceran dari jangan gula. Jadi kok usah nyari kenceran lain dari jangan gula. Jadi gula ning luar kok usah nyari kenceran lain. Kenapa? Gula tak apa yakin dan kan nikah. Gara-gara nikah gula sebut ben orang masyhur. Wajah wafutun lagi resengiran. Sebuah itu tahu. Ngitek mon gula. Oh kok esto gula mengalami kegelisahan spiritual sebenarnya. Jadi gula pikir, podok demen. Jadi kudu nyari kelakuan di luar napa nikah gula. Satu contoh, morok kudu istiqomah ning luar. Saya tak ada bejernar kan. Morok sera, morok masyarakat. Morok santri kan jelas. Tapi morok masyarakat, saya tak ada bejernar kan. Orang makliano, kudu istiqomah ban laku. Kudu istiqomah jak ban sore. Kudu nyari gula. Dua sedekah aja ambo. Tako ika kering. Walan saya tere baru kempang gelu. Bagi boleh. Minan nas ilan nas. Demokrasi ya. Dari orang untuk orang. Bukan ingki ke? Ya gula ingki kan gula jompo kan ada irisan tere 2.300 kan. Jadi dari orang untuk orang. Oke, tetini kepada Rabu usaha saya sebenarnya. Kula mator ingat nikah, makle gula ban sambian tak monoton ning setong ngelakuan. Pola mi tak peraturia, pola mi ning riana. Pola mi tak peraturia, pola mi ning riana. Bismillah. Pola mbian siri berin ke tak peratu. Mbian juk tojuk ingat nikah desi nyok dinan. Nyok dinan. Pola mi ria si peratu. Pola ra. Pola sambian si asal mulai riberin letaknya apa sekali gara-gara pengajian Masjid At-Taqwa pas ketemu ban moson sedaknya apa pambiannya pak pola gini kesenyambian sambian ke surga amin pola seri berin banding antara setuju tidak setuju pengajian di Masjid At-Taqwa formatnya harus begini tidak setuju formatnya harus begini makin sanpon benyan orang nih kak beda apresiasi dari masyarakat dibudin panitia seri berin ke ento saling tak berarti saya pola pas saya kapi amin. Wala sambian laki bini. Sekelo perpan kul pekelo. Sampai agunjing ke laki na letak nekuk ke tabun sekali. Akun besen saya pada iya. Lebih kelaju. Toron bayi jagrak pus sebini Laila. Bah, dah malah. Doh, mana kena? Jaring letaknya apa? Legel-pegel. Wala marin maringi di kaki pengajian. Kun ngakai sari sewedan. Letak mau binin lah. Letak tojo ning yanon. Lepas semisem. Ya. Amin. Dan ini ke akhirat saya asal tak saya. Pada saya. Wala mingat nikah.
Amin. Alhamdulillah. Keng senga, nika gula-gula nga balapan mapan na. Senga, marin gini nga badawa juban giya. Napa? Ambian goncur na raja, mole pa goncur na cer-cer lorong. Kegeran, dumpa, tonton dah rumah. Ba, ha. Tahu si ada gelak rubai. Aram, mapah yang kui kapim masak. Adalah. Adalah. Norok micin. Adalah. Cet. Bangot sama. Mana ya? Masalah koran. Mas ngoder magi bunyi. Padahal saya ngojak ada tak di sekarang. Oro, dari emas koran. Pak bodoh, saya nyambi mobil ke kantor, ngelakson, biar ada, ngelakson dah, kada mbak, Pak ngocak, coba gue sambu, ngeridit tuh, ada lah, ada cari kelacer, norodam ya. Ada norodam. Acet, apa long ban sining kuning ro? Lobar gencer nabat. Si Andi emas pakai laku nah wah ning arisan melepole. Si boci waduk dek. No Tedu masjid ngecitanya sekali. Candeng laki bang ngocah. Apa bendik mata ngecit tedu sekali. Tahu, agak tuan benda absaap. Benda absaap, bro pikir, dah ingat absaap. Tunya noreng mulu saya pikir. Badan ada. Cocok wabidat tu malam itu. Punya absaap. Jaring orang ni kebun emosian, kadang sok tak masuk akal. Duja atau karbon lagi na mereka anan. Tedung teman-teman. Satu jual lesu. Nangis bener. Apa salah anak ruang? Lekor meni pada ya. Aduh ya Allah, mana tidur. Tedung teman-teman. Satu jual lesu, nyosok kemarin. Tadi kemudian pak dengan tahu apaan lah anganga kita do wah bos penepan wah curang gempan tak gempan curang kabai kata absaap anan lihat cek atau kar penepan badan ada iya kok kapi bodoh dinar kan Allah aduh coba bang bulan mati bagian yang seher itu. Edim pada tua nyeher babang. Lulu. Gula tak teman nemu ni pada seher babang seher. Makin jin saya nyeher babang orang buru bau. Bulan babang tak ada hasil. Sedilawan na saban hasil menurut. Ari mun tak ngibek sahabat sahabat apa? Ya Allah mak sarah gelu kana. Ini mah pada babang seher. Kok buru nemu? Ya apa mak pahbu babang ya. Orang ni kaya nu kajinan nganu bang pote bang merah kan dah iya ruah. Malejin na buru mak pajin apa nganu apa bang. Jadi kata aku izin. Kunjak apa kana? Mak rasa ragalu. Contoh, ni kamu orang abang tak amon ring emosi, magi bentan na guru, so tak masuk akal. Budi celatong sape.